Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ke sengi kilong. Syak sempat Shillong ke Samla hari lum garo. Klat no ubat tin wel dekarsi emberim ke KHEDC. Minsau arngut kat badang yak lenti hasurak Shillong dauki. Bat draki sengi yakun persyak yaki drok bat kam kai merau yaki kentai kena. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Mardor UDC West Garo Hills Jagdish Chelani ulo hukum yu Superintendent of Police bantuet bat thokit ye ki briu jang ka wei ka shnong ki badon kti ban sempat khamat ki pat ba ya ka wei ka samla kenthai halor ka jing suba ba ka don kti ban ya yat samla bat ubriu ubam dei NAKA ju ka chai ban riu hakani ka Khubor shim la jer kerteng ya ka shnong begini ki rang ba ki sempat ya kini ka samla khamat ki pat ba jong ka shnong hakani ka jingja dan uwei ne ka weiru ne ki rangba ne ki long kemi ban yarap ya kani ka samla penban ki le pikai baro shishnong ya kani ka jingsha sempat jong kani ka rangli kani ka samla da ka sur ka bajam kala kerpat ya ki long kemi ban long kpa ban yarap ya ka na kani ka jingle dusmon jong ki rangba ya ka long ren yeng jong ka Henry dan manu manuru bakner ya ki kti jingerap ya kani ka samla Kermen biki pulit kin twet yaki ni kibriu haduk banda syam yaki bat ban penshitom yaki kat kum ki kendon an. Dang kendiat tayau kum keni ke jing bom shnong kala ja hakilum khasi hanong thliu haba arngut kirang ba ki babelas ngi kila syak bom yap halor ke jing syak keno bagi dei kinong shokno. Empat tip ayu ki pulit bat ki bor jong kaan kila le ban penshitom yaki tu ki beron kti haki company yak briu. Ubat tinwil dekar MDC berim ulami kmat sau sin ya ki Peit ba Shillong constituency ula klat no ha ka step arpun riu tarik JYLLIEW. Kumman pin ken mau ha ki sau sin ba ula job MDC ubat tinwil dekar ula batteng ya ka shuki chief executive member chairman but leader of opposition ha Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC. Udayu MDC balarang baha ha KHEDC. Arngut ki briu ki bedang let da ka kali Maruti van kila minsau haba ki mau kila telun na ka jing tua na ka jingjur uslap ha ka surok ba National Highway 40 Shillong dauki ka balaja harum ka shnong mau ka jam. Karkum ka tulong Khubor bala yoklum laithu bay kini ki arngut ki ba minsau lapen kit no marmar shalat lingkot PHC ban yok jing sumar bakirki. Kini arngut ki bala minsau kidang hiar na lat lingkot shayaw pen ursla ban let di jhur namar minta ka sengi ka di ka sengi yaw pinusla. Daya thuo kumbalong minta ka jingyat ki kali ha kani ka surok kala sakut namar ka jing tua bat ka jing ha ki mau ki bahe ha padeng surok bat ka deiru ka jaka ka bakemba. Kasorkar Jylla lingba katanat social welfare kala rakhi kesengi kun persya yaki drug bat ki kam khai mrau yaki kenthai khna International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic ha hotel Vivanta Shillong. Uba pol lingdo menteri ke social welfare ha ka jingkren uloong ba kasorkar Meghalaya kala persyang borba bante lakam ya ka jing sapriang ki drug bat yaki kam khai te mrau yaki kenthai khna. Uloong bante lakam bat banrat yakini ki artli ki jing snew ha ki emlang salang ladon kam banya sei borlang sorkar bat ki pat ba. Dei bat don ka jaka banya keno iwe pat banrat yakini jing snew. Katma persya iki drok bat ka kam khai mrau yaki kenthai khna kadon haman la ka ying kasem hashnong hathau. Ki Peit ba bat ka sorkar ki di ban sei teli ka we ka buit ka bor ban ya khun ye kini ki jing snew ki batan din trai ye ki kan hon jat ban riu baro karai ha kani ka por ka long phikwa ban long ki nong job ne ki nong sha job ha kani ka thma ula pen kut da ka jing kali
Kikinhon beper ki badon kti banrat ikini jing snew na ki imlang salang ban shnong kithaw kilawan ban shimenta ha kini gesni yakun persya drok bat persya yiki kam khai mraw yiki kan thei khanna. On the current framework of the VDP, we will also be accessing funding from the ministry, from Government of India, and we should be in a position to incentivize volunteers of these VDPs. How much per person? We will first go through the suggestions of the Varshnams and then come up with a figure with an amount which will at least act as an incentive for them to come forward. And the one that we have at Meghalaya, the number of participants, around 30 of them, all of them also received training in various crafts and arts, which they learned in the course of their stay at the election camp. And today, they all have been empowered one way or another with the training that they needed. Improve coordination and convergence between various government departments, that we created a mission called DREAM, which is led at the state level by the Honorable Chief Minister of Meghalaya. DREAM involves the departments of social welfare, health, home police, and education. So it is a collaborative effort meant to minimize any possible gaps in the functioning of various departments and to strengthen the collaboration between the various departments. Ketanat Pulit Excise Hagajengelam Superintendent of Excise Riboy District ba RC Lingdo ringkat kekenhun pulit jeng ha kejan mit arpusan tarik JYLLIEW kila talasi ki kattu kat ni ki karkhana than bernihat haba kila yo jing tep betikana bagi don ki briu ki basan kiat bean ha ke wei ke karkhana than bernihat Riboy District. Hakini ke jing talasi ki pulit excise na Assam kila wan banirap bat sendran ki excise Meghalaya kila syem ya ke wei ke karkhana thli cashew nuts kabalakang nadu kasnem arjar khatpra bat kala long ke karkhana sankiat bean klem kanu ke jingtep jong Khubor sarkar. Hadin kat tu kat ni ke excise jong ke Riboy harungkat ke jingerap lang di ke excise na Assam kilalap ya kawi ke karkhana kabala syukhang kerdep nadu bawan ke klam COVID-19 kabadai ke karkhana berim jong cashew nut kabahap hakashnong Raja Bagan kabalakang kerdep nadu usnem arjar khatpra klem penteri kamshu. Henry lalap bahagani ke karkhana kala long penban kum ke karkhana shnakiat ke klem license ke balateri klem salia klem jingtip jong nuru. Yakini ke karkhana sankiat bean lakang talano de Khubor jong kaan hakani kesni. फैक्ट्री केशिनट तो इसका लेबर क्वार्टर था इसमें लेबर क्वार्टर और ये सब थोड़ा लोग का स्टॉक का लिए गोदाम वोदाम था स्टॉक में इतना मालूम है हम लोग को लेकिन जो आता है हम लोग आने से भी डायरेक्ट फैक्ट्री में बात होता है लोग का फैक्ट्री में आता है जहाँ लोग का प्लान है यहाँ में तो हम लोग का आना जाना होता नहीं ये बात है एक्साइज डिपार्टमेंट गुम सिबिलता बन वाट की वाजुरे तो बन करी क्या तो हम कफ्ता हुआ के जुलूम खजा जवान जों स्टेट के नखोज बपोर नि डन इंटेलिजेंस बनी हुआ डन किलो की बात डन लाइसेंस की बात बनी क्या belum ilegal no मैंने हमको आस्टिंग ये कोई गति को हरिम गति को कंप्लाइन जी नहीं ऑफिस ये रेट का तो कभी की जगह बने एरिया हर जगह एक बम कर लिए हुए हैं लिखम लगे हुए हैं कर लिए
Nampu beri ini giwan session isha aja bukan. Ini nang suspicious ketika juga. Hadir mengi lari di ketika juga ini lapan dan ketika legal activity dan ini lagi kiat. Kami pun register. Buat kiat bukti ini kedai nampak ke state jong asal. Jadi ini kami lah yang berjaya harap nak yang di asal akses bagi polisi dan itu. Ia kidan kumbak angut di nomtre di barang kena. Kita beri kidan angut di barang suspicious di lapan di arrest itu. Kendong yang ke saat. Indang tendang dia investigation yang semua. Bagi video di sapa support di mat itu di sisa yang begitu. Beri bertemikannya kidan tak api kidan sama global gambar terus. Kidan dari siasan dengan siasan kali. Banyak kan finish product chicken kan dan level kan level kita juga tetap jadi kemar asal itu yang terlalu asal itu tidak terlalu sampai aku mengingat hanya untuk dan Kaseng Nyotrep Achik National Movement Aham haka arpun rutrik JYLLIEW haka jengalam jongba Don Roy Ksiar President ulasam arpu pratali ki shatri shaki khanna SSA kejaklum Shami LP School kabadon hathem ribhoy kani ga school kadi ka waini ki shlem ajing nang jing start haki khanna red hashnong maudiang bat kishnong bamarjan uba Don Roy Ksiar ulong kini ki shatri kinlong ki jingya dai ki khanna red jangani ga school now slap ban naga jing shit kar ang jong gasngi haba kilet ki wan man gasngi sha school kani ga school ka don nadu ka class nursery hadu class 5 ki jing don kam bekerke be ki noi kai bat khna jong ni ga school ki ang not ban yo ki long ka jaka lit shabar na ka benta ki hebret shin rang bat kan thai ki jing khang ba ha ki kamra school bat ki jing khang yet ki la pot lut ki ben ki miet ki shuki ki la rim bat tor ya ki badai ban bujli no de ki bathamai Pau ka jing sungu nakabanda ka jongki ka seng ka jongki ba pilong ki bakroy ya ka banwan ka ni ka banwan jungo ka ni ka skol jungi ba hapo jongki ni ka sngi iladon iwi paranong song jungi ita idei ban Christian maring ibede vice president jongganong po circle lawan ban ya kana bagi skol nakabanda ka jingwa jongki kum kidukhat berkaseng jongka AHM jadi kwa banwan ajing yarak ini di kena asengi berkiran ay kita gijing aja pi kum ishatri tingi penpau kejing snu komen ba snu ipi ba pidon kata kami sim ha ka berkhalang na benda ki kena skul jungi sama gun ki kena skul jungi badan ha kani ka thai kani ka dong ke jungi kimde ki kena ki babet ki babiang reki ide ki kena berang subun di bawah nak kalongin long sem ke baduna kumta ni penpau ka jiksu bagai ai kuble nak benta tani ka seng ke jonghi ai kuble ro ringkat lempat baro hidup hat ke dalam tani ka por te kani ka por hat ro ni lawan hakni ka school berana irempo asinong modi kai bapulong nakaliang kaseng kejongi kai cinem banjit yakni school ban ajing rap kataw kolong ba aku swab ngwan sabi kani area no po ibro kawai ngwan pet malaki sinong kat kawidai ke area jok no po area adin bang la jet ta school din bang la de ban survey ban jurip di school ngelap bagani ke school dai ban kam ha ban ngino jing rap kat kum ke bor jok seng mar ke kataw kolong bang i kilong mi long pa kilong ying babun ki ba duna habide berkikun joki ki pa school sina Hani ngi lagjong ikmaru ki kelung kena sudah ke bedang red watang setri watang kejenkam ke school ro kedang nasibun ba reina kaliang kasang ngimban se ngisim kawai Katanat yarap ban penroy ban kentir bat ban de ki mar ki mata ba penmi de ki riulum na kinong kendong jong ke sarkar India Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India TriFed kabahab ha ka jingpet jingkmi jong ke Ministry of Tribal Affairs Kalau pelong ya ke yau pen inam ya kitiar gitar balashna de kikti kijur bat giso hamairang ha ka arpun rutrik JYLLIEW. Ha kini ke yau pen inam le penrung dukhat ya kinong shna kinong than tiar kti na kinong kendong ha ka TriFed ka ban yarap de kitiar jongki. Kum juru ban yo jing hikai ni training beper kanang bakin penjana ya la kitiar gitar.
Ya kini kayo pin inam bat penrung dekat la pelong Hatirot Singh Memorial Hall pending umyong Mairang. Ki self-help group kinong rep bat kinong shnatier nong thain pra syang bat mula nagishnong bamarjan kilawan ban shimenta ban penrung dekat ya lede hapo ke trifet. Uba R Majau Regional Manager MBMA uba M Dingdo Additional DC ki officer ke Sorkar Jylla na Eastern West Khasi Hills bat ki hek ki han ke Sorkar India na Delhi bat Guwahati kila don lang ban penchluri kinong rep bat nong shnatier na kani ke district. Hadirin pan kalau kemudian kita kepala dan tunjuk api antara kita lebih tinggi pun api pada waktu. That's why TriFed has organized this Mela so that we can find out your handicrafts, handlooms, food products and give a fine tuning to these products and send it to the mainstream market so that you can get the desired price for your product. And tourism is also related. This product can be connected with tourism also, because if tourists comes from outside, they will definitely wants to have some local products, and if the products are not up to the mark, up to the standard, they will definitely not buy those products. Andal ada keren ni apa punya kendu yang kita. Try kasi yang elevate pila your snow na takadaw pila apply. Bunsin ni mat kum kinong rep kum kinong thi ni yo i pada hapan like what scheme deh. Takwa scheme ban rep apply na agriculture department takwa scheme ban regionally apply na veterinary department apply na kawai ka office anta na college scheme at singkam singjam apply na DCIC kumta pa per kinong rep kidan ibuan kijinga pa kinong rep isyam gitu kam benta di lingba kami ka CM elevate lingba bala play chief minister jongi mention sem la aina ye ki free pan pensuk ye kinong rep kinong thai bakin la pan apply ye kino ki scheme ki badan haka jingmut jongki link ba kawai ke portal dan kawai ke online platform ke penyiar ke CM elevate portal apply dai na kata-kata pun tapi apa yang ni bat lama apply but ni so comment batai yang ni apply haka Bon ki kali electronics hakani ka juk ki plo ki kemding bat ki bithai hasura kamtam habalaya jingai hakisngi ki bashit tang na kadaw begi trai begi nong nia ki lalot bantinyan umpnyang petrol diesel haki kali jongki kalong ka beminsau ban pendap syon ye ki kra petrol diesel tank umpnyang haki kali habarok ki saw ayom kamtam haki ayom shit ya kini ke jingtip la yathu de try petrol pump but de start core electronics but de kinong de kali company dealer ne kinong khayi kali second hand khnang banumbu i try kali ye kinong nya but i kinong shong haki kali haki jingma jingmen saw but jingyap husiar but kiar na ka jing pendap shon ya ka petrol diesel haki kali lekin tu ki dekhot ka sinjuk ki try petrol pump ka Meghalaya petroleum and natural gas. Kalau introduce yang ethanol blended petrol, kalau add 10% ke ethanol harga petrol, bagi lagi yang kini hadu. Kini ke ethanol, kini kami ke nilai ke biodiesel, ke biofuel, chemical, ke bio na kijunto, na ukurai, na rio hadem, na upai, banyak kue. Bagi balai pedon kami akan ini ethanol, kejimpulan kami akan ini ethanol kedon pun kejimpulan, kedon ru kejimpulan. Kejimpulan tapi apa yang ini kalau mah ke ethanol, lalu tapi apa yang petrol ini akan disel.
ke carbon dioxide ke sedang ke bumi kaduna nanta ka kaduna sedang ke hud ya kali ya bat kani ki chuno ke khamsong tak kemudian ke petrol mentang ada kadai ke betul ke lak banduna natu sang hadu sipo tungkam hak sileto lengi lak news bahaya ni Henry ke jingdu jimentoi par kalong bakani ki chuno ka tempering yang it observe moisture kemudian ka kering ya ka jenah kemudian ke terdakan ni ke chuno kawan in kontak ber ke ka bun ka kelaum tikini kila mi buan bagi jinjia nagapor Khubor bagi customer dan bagi driver ki ong ba ngithe punya na kata ka petrol pump don ngithe na kata ka petrol pump don kamu puni ngan pun syai bai ni tidak ya cui ko bagi tip keri wa joslap ti bat nama ke jingkapnya bat ke jembun ki kali bon yim don jaga parking ke babia ngiyen di open space om don jingta ngiyen ki road surok iyen na pala om don jingta khamtam ki ashaka scooter bat ki motorbike bat yen berbuat ki pentia kiriam kilai ki kam hidup ki wan dia posisi untuk selap le posisi untuk selap tetapi dia kau gayo bandrung ha ka tan petrol tan jong tu ke baik dan skuter sekali tetapi tak petrol kendiat kalam ketuk tinggi nak pohon ni dia bentuk kuat wat mangi ki try petrol pump ru hapo ki underground tank ke jungi mentale nadu bala introduce ki ethanol tank sen nadu ajar puat man kesengi nile ke water dip ikon kidon ki jing thau kat ko jing sta sayan suta bangila antip kat no ke water content ke don hapo underground tank banda i ba kamlon syo ngitan no nomor ba hata underground tank lada kadai kita capacity ke ba 4 liter utu pipe suction pipe watanya ko pnian sa jero banek sa page ki pomban ke sikali tum ko bat kata ujana Ke Education Cell jong Khasi Students Union KSU Nongstoin Circle kalapan banapat ba syiki Samla pule bakan penlong ya ka jing ajing kai career guidance ha ka arpo bat arpunyo trek naitung lai bat chpau trek nailar na ka benta ki Samla pule ha ki kerdan class 9 bat 11 ya ka jaka ban penlong ya ka ni ka career guidance in penbana khamadin Kinoyalam ke KSU kila kerpat di Samla puli ni kita Nongstoin ban penrung kerteng yala de ha lani shwa ka khatlai tarik naitung. Kajing temu jong gani kajing hikai ki Samla puli kalong ban pensyai bat pen i haki yeki kam bapher bakin pen kre yala de ha kajing puli jong ki. Kiriyo shempang kin hikai ki haki subject ki bakin thup ya ke engineering, architecture, medical, banking, entrepreneurship tourism, police, but civil services, but kiwe de. Kinoilam jong ka KSU kila kerpat di Samla puli ka than Nongstoin ban shimi gini kalat ka kabu ban thep kerteng bat ban shimenta ha gini kijing hikai ki ban yarap ya kalawai jong ki. Ka puli putih dan rei ka iko ba teng ka jing bakla kalong ba ki bakla ban shim ya kini ki line ban puli. Te kani kalong ka sisa ka pendunong ka background ta gini ki Samla puli. But nakataka daw nangyari kung kuseng ni aware ya baru di school tiba hap hani hapo kan Nongstoin town but ni aware ti bakin wan sang ni jing ai jing kai kana makan long jing dong nam ta ka joki but lalaki dan jing mut bakin seba ban ai ban registration belang bakin pekelana di ko man wan sang ni jing kai pengin seba ban pedrun kertengel di haswa ga kalai tarik naitung kata di Julai ya Arab Saudi but kila ruban somit ya ki kerteng jongki but ki school di Jakarta buat kelas but kino phone minsa ai hang harum but minsa kino phone dilong bankong di kendai lai riu arsan pan riu kendai nyau ba riu not kendai lai kendai nyau lai wei balai we krawei lai ar not kendai sau pra kendai lai but basau kendai pra san riu nyau pra not kendai but ya kitarik jong gini kisini ban pelong ya ni karya dance kilong ya kisini saja mak ngin pelong kena kisini saja kenapa ki nak school ki kablai but kitarik jong gini kisini saja kilong
arpau tarik arpunya tarik jung benai naik tung ketau Julai bat lai tarik bat sepau tarik nai lar ketau Agos arja apsau bat ya kajaka ban peluang ya kani program pat insa pan pernah hadir bat kidon hakan ika jing ai ikai pat kidon ruki resource person haki course bakar per kum haka teaching skill legal field engineering architecture medical banking entrepreneur tourism police related force but civil service but ni kermen ba kena kini wan sakmat mani man Bat dak ni ki khubor ngila poish ka bukut tar hadu pengin syambiang khuble shibon.